siasa cia kibiri mwiko na kinyako bia nichonekete uchokera ringi bunene kaunti-ini ya Meru na ni nyuma ya minista urimi Mithika Linturi kwithira akiuga tikaita thaika kuthuya thirikari nontu utima ntoruma kire thirikari ya kuona ne thirikari witithirite itaboya na mukuri ya siasa babethira baika siasa cionthe na kuwatanira kenda Meru yumba kwithira ita na mbere nende mantu yethirite akiumboka ntuku yoro nyuma ya munini wa speaker niwe Mwendali kwithira akiuro kwarekire musemano yo ngavana Ntere Chia wondi uya njia na ranende akaribobo na niti muthuro yona kuwa MCO na kwa Rondoni ni ngavana Meru Kawira Mwangaza na kuo baraba kuwata mbaru seneta Kathuri Murungi ari uzendikeiro ni MCO wa kuolotwa na menerete mari ngavana nonto bokuwa poro abori na seneta Kathuri bakinya Ntere Chia mbebethire bakingwa na kibirikio tukwaru arekire mubango ya rwe siasa tuketha twikarande na MCO wa Kiago Kiambi Ngaruni nora wari MCO Mwangandia Daktari Julius Bijewe tukithuya siasa isia Meru ri inacietite mpatho ikathira awitina mbere bure buketha bwikarate ndene ya county ya Meru yande tukuthuranite kirinteto cia ruthemwe kiomano kia kawa Meru kira kigambire ruyo runguro munini wa Rais Rigathi Gachagua na CS Linturi witana mbere kubanganua county ya Meru Tomurume makanika Ntere Chechuka kurombo tedio nyuma yawe kwithira akimba na kuromba nende etherete theru na kwithira atwire taunduko kaita karaya akariba wondia njia kuona ni muthuro yo nyuma ya MCO wa Mwendali watokanya kwari musemano yo ngavana tuko yoro siasa sekiberi ya kobia na mweko kumatamero wa musiasa akioneka kuithela na monki tutere rurari kisiasa Anko watu ni kirinteto chia orothe mwauni betoa matembe Edward monetoa madhidhio ni Purity Richard mibango ya muthia ya kiomano keka wa kira kikambira royo county ya Meru nitite na mbere naranendeke kwiriro kururo ntukario ni munini wa Rais Rigathi Gachagua na minister urimi niwe Mithika Linturi abiashara asiasa na kinyari mba kemera kike kawa ne bakwiriro royo mutindo kwithira baika werune mathina ba kulukira runguro kemera ki bakiwa bena wiriro bunene bakona nende masiara ya kemera ki na kigitha kichokera ringi bunene rungu rotongeria wa Rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto Muthuri Murioki aina ribotie ni kigomano gia kawa kira gikini munino mutongirio mugongo gikinyite ndene kaunti ya Meru nikenda kwarire mandu jegie kawa na urori mibobo kebabo kiagirithwa arana ndi muchemno juju jukura juretete arimi amwe ba kaunti riri makawa ruareto na kweruo konene wata deputy president wetu weni kwa niaba ya ngavana wetu excellency ngavana Kawira urori umwe obaraba ketha begi kaoki na uri umwe kethira kiarachia manto yetu yantu betu ba Meru kuhusu manto akawa kana kuhusu rimi wa kawa na limbaba kinyite ndene kigomano giki ibaugite wirigiro bwa ne bubu we have had the government talking about the cartels. We hope that by tomorrow you have done away with the cartel. We need to agree amongst us as the farmers and the government of how to get rid of these cartels so that the farmer benefits fully from his sweat. So KPC kirudi mkono ya wakulima wa kahawa na kahawa ya wakulima iwe yote inaingia mahali inayotakikana, hata kubageni soko itakuwa ni kazi rahisi. Lakini tunapoongea kila mtu kivyake tunaenda mwendo ambayo pengine haufai. Na tuene imani tuadhirie muchemani yo tukomba kuona ntaira tukomba kuona suluhisho manto mengi ya chumbura murimi okawa muno manto ndio biendekana ki urimi kidi manto fertilizer manto yonde ya kiendekana yonde akomba kwarirua kenda murimi akomba tethuka na murimi akomba kuundika na urimi bakawa amna bubu mokarigite union kawa ajendene kaunti Meru no fantasma yau none ni kuria kuanganirwa kwawe ndondo bakura gwita muchamani njuju onija mutongeria wakawa ndene Meru twina 47 societies dene county na 47 societies hiji tuende lomba ketha ukombeka between now and tomorrow twina representation
ya somebody bagwita kwariria mantu ya kawa ya kuinyiria the small scale farmer. Turungamirite around 200,000 farmers twendenda kwithwa twina ikanya kumba kuwa uria tukwenda. Amno bubu augite kinti kuria ndikithe muno gitegerwa ni mandu jegi thoko na ura murimi okawa kethwa akigunika. Thoko iji ya auction twediromba muno ketha kwambikika gutikethera kwina recess. Tuli arimi bakawa twategera recess iria rira yatangazwa maguri ya kawa jambairia kwimana. Perhaps kinyanto bara bakugura bakambiria kuibanga uria kawa gakemana na bau akwimana na nonto arimi baithwa bekirite nene ba pressure twendangirie ni kawa nikenda tumba kugwata ambesha haraka. So kinya aguri mbethera baije ni pressure wirio kuna nde bakagura kawa na mbesha nini nonto murimi nwena na kwenda besha na cia kinya na nde murimi akagutwika uribura kwenderwe ni bonini muno. Akiwa kombeka na limba kawa pombo chokiro kithika KPCU nikenda bomba kuguneka nkuruki. Twenderomba kithika Meru KPCU tugacokerwa kiora twathiaga kawa. County Millers bakambiria kuthia kawa no tutena andu ajabo nabo bate patushwere thoko tubanengere kawa bendie ene batu tuthie kawa na tuthie kawa kamero kare amwe riu ni romba ringi no ndoro kawa ntuko de jena arua kawa thoko kwendelea kai munda ni kamurimi keta factory kamurimi keta kwa society kamurimi wata kwa mera ni kamurimi keta auction kamurimi anything you happen katika tene unande murimi ambiaga responsibility ya kwethura nande au teta kakata de Kigomano giki nandi kirigiri kwa gwito na mbere wanti kwijiri ngiripotera World TV betambo thuri murioki Waya muthuri abunge ba county Meru ni bonanite wiru bobo witakwea na madina na ntaire chekimira ke kawa kirikio manuke kimira kiugira kikambira ntuka runde ni county Meru akiara mukaririte wo mwambire ndikiri awita bure na witikiru nguro tongere bo William Ruto kawa kakethira kecho kia nkuma yakona kinya kuguna murimi ya urabaga tene ndiki wetu Anteto Antonio Kathenya aina riboti. Abunge kuma kaunti ya Meru batongerito ni mwekarigite wa mubunge wa Bore Mugambire Ndekere ni basokerite nkatho Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nonto bwa kubanga ni musemani munene weekend ino kaunti ya Meru kenda kwaliria mathina marama kwinyira kimera gya kawa. Abunge babeli ba mubungu wa Ekuru Elizabeth Kairemia amwe na mubunge Mudhure Doti Mudhoni baligo juni umwambelio wa usokero mibwa kawa ale bwali gatene mbere mancho kirie His Excellency the Deputy President nonto kuona ibwega aleta conference yembere ya kawa ntora yetu ya Meru. Asante sana our Excellency Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua na turali manto ja kawa gukuria kawa gukonyola kawa gwekera gopaki kawa na kwendia kawa kwa ujo tu mchamano ja siasa jote mchamano tera ya kawa ndere hapana turenda tukalenthi mbere matuthikire atongeri ba kawa tuthikire barabanda kawa tuthikire baraba tongeretie factories na tuone hata kimera giki gikethwa kina value. Karibuni atongeria betu na itukuga tugwire tuibabwe mono President Ruto na munini owe tukuga tugwiritwe nuntu bwa kiambiriria gikega no tutathire nya mwaka ende tuije mantu jetu jageta jaibucha na ntureru ikuthankinya ndaka yetu Mheshimiwa CS Mithikari Nturi ari mutongeria wa Ministry ya Agriculture batwe nande katwitite gucokia nthi yetu ya Meru aria itwire no nturimi bwa kawa bwekirwa manani twachwirwa thoko ira ciagirite twacoka tutonye miundene yetu tutherie urimi bwetu bwa kawa ingwitikia thina cietu cigakaraja ikuthira na ikathira nontu kiria gituma antu bagia thina na kira gituma county thira itena inya na stability ikwithia batena finances na cio cikauma
kiri batue intobiria tukumba kukusa twingwa tuli Amiru. Kulingana na mubunge Dote Muthoni, untu bwa mbele buraba kwenda gutigira bukuthithika kiruri mibwa kimera giki nikwebia cartels ile jithiritwe ikingira arimi bataguneka na maketha mao kuma mugundani. Amwe nogu mubunge rindikiri niongerete kuga kiri mucemanio uju bakala ithiri mawatho mala malio makawa cartels iwo weta cartels me cartel ne antu batijewe nyabaterangi batesura te antu tuije wika yakawa factory na waikia factory wote menya that other unseen hand wenge gutumorega kuona mbecha kwou turenda kwira antu bara bamenyeretie ukethara bateandite bawibo mbere matukeberia njirene nikenda mwene kurima wengwa omba ufaindika na roya rwangugire agwita na muno tugayatonyera mantu ja sheria irio cikarite ni untu bwa kawa no magatutega sheria yu kethia ni kubwa cia export cia production cia processing. Mubunge wa Ekuru Elizabeth Kairemia na unongerete kuga ati kuna mibange ingili au kabere ya kuthomithia kariba kauntini ya Meru na ntere ingi mauntu makoni no rithi bwa ng'ombe jairia kwena mantu jairia najo tariki 15 na kwanza no keja wengwa tuketha twina deputy president wetu his excellency Rigathi Gachagua ende weria tuketha twina president we mwene na ibuko ya ntuko iturithagia ng'ombe ceria jana wetu kangete itwakire inya factory yau na nya tuno monka tukarende tumenye ni atatumba gwika ka ng'ombe ceria na nuntu twina mantu yange ja meru ijo tukwenda kuja kuthomithwa kenda tumenye ura tumba gwika ng'ombe cia ndiri kenda ana wetu batikaju ikasiako kenda inya nthi yetu ikura. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akari na biashara bachukande bakorombo tethio kuma kiri muntu rombo gwethera kimenya mucie kwa makaniko moro twire tauni u na rito Samuro Mwangi ura wina wimbo hapo gwirikana bomba kwethera ni kansa kendo no tethio bokurigitwa akiare mwekuru we ura withirite ari mu biashara kinyawe tauni ya chuka arwa Mwangi amurire kuone banana ndi mwakatha ya takinya kuo na murimo yoni yo banyamarite bonene nende na kuromba kinyantu ba wendi boboya urabomba kuira baba tethia kenda Mwangi ethira akirigitwo kumania na thine nio ya wimbo burakwithirite bwe muchumbura ko kaita gakanene. Samuro Geshima ana ripoti. Samuel Gathenya Mwangi ibundi arinkuma wa redieta chiankari muchiwachuka haramu no gukuma mwambirio wa mwankojo ataigitwe akiruta wira kumania na ndwari erai muthiriti Nyaburu. Mwekuru wake Rose Kanywanwe aigitwe akirugamira urigiti bwake amwe na mobatu mara mangi mamuchi kumania na kabiashara gake kanini gakuthiurukia twinto ta soda na ndremende akiendagia. Gathenya na thiurukite na Jibitari Kathumba ara akiruthirwo ithimi airitwe ari na murimo wa nyimba aramu no gunda gitari batamenyete eri kiwango kiriku. Hika ugonjwa haikuwa kubwa, kalikuwa kiasi. Sasa nikaenda general nikafanyia scanning, nikatimwa Meru, nikaenda kwa daktari wa masikio ndiye alinituma Doctors Plaza Clinic, nikachinjwa tunyama mbili hapa ndani, ikatumwa Nairobi. Twacoka ndagitari tukubia ndagitari atwira stage yenu atakumielewa stage ki haya kumba unavo atutuma kuri konge turia kenda kithimo ringi kiathimwa ndagitari tobia ntosogenda ndagitari soti na atwira still isoti nite kumenyeka stage matikuruta stage ki. Mwekuru wa kende ariugana kinyete muthia nyuma ya gutumira mbia cionthe kiri urigiti bubu. Tuthite cibitari njeno twabinyira ku twacoka twatuma Meru kuma Meru riu turi Meru riu thaino twathie Meru ni twetua mbeca imingi cia genda thondekwa na thaino ni mbeca ina nacio natumira cia thira ndinagia ngiki kana ki
aungaite unio mbikari ugu ariuga akienda muno kuonithania Gathenya na antu bakwago aramunogu akuga kuma bagurane nkurukia mianka 3 mikuruku Gathenya ataro amwinukia kana amumenyithania na antu bago. Mi sijui watu wao hata mmoja, hata simu sikuagi na wao. Nilimuitisha namba, hata aliambia namba zao zilipotea, alafu atakai twende kwao. Nikimwambia twende kwao anakataa. Munogu aririkana aumite ntere chia banana Nairobi kwa mukuru Peter Mwangi na gina Charity Wanjiku. Tulijaribu kumhoji siku nyingine hapo, akajaribu kutueleza kwao saidi ya banana. Ukienda saidi ya banana kuna place inaitwa, kuna Catholic mahali kunaitwa kwa Karuri. Ende mwekrojo amwena abiashara barabangi bamuchojo wachuka ibaunganite bakienda Gathenya atetherwa na antu bawendi bwega kuona urigiti kenda achokera wira yake. There was a statement yawe agambia nyamwa kidhimiko nikionekana Nairobi kana Kajambe kana Moyale. Leo niyo na ameli kukulingana ndagitari bombe kali niyo tiona kiaki kana ki na kwenda msaada mtore na gintu no oke mama kwa iruma building na kira kionthe nakyo tumutetherie tuonekethwa na kumba kuthi cibitari atiritwe. Nkuruki bakendaga antu bakwago baibumiria kenda batetheria mwekrojo kumutungatira. Tunkiromba antu magakorwo mari makuona untu mesirie buria mankimutethia na buria angikinya nau kwao antu makamenya alini ire ari thaino nuntu uti muntu no ari umwe twice amukonie. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akaribo wondia njiane baumirete na muthuro na kumeneria ikarekare yoro wara MC wo mwendali aratiro kanya kakwarikire mucemano ya ngavana ntuko yoro karibu aburabuka ne muthuro yumunene baruwa ngavana ariwa na kuunje thiri ndi mwendali ari ukinya mucemano no yuna rondo matharo ya manene ndaginya kuchenio kumira na kasakasara ntubo baingi baratiro kinya bamana ngurado chemwere na kurombo ntubo puthira bokethira ndene ya county ya Meru na ntubonde kweyaneteyo. Marion Karugi aina ribotie. Ni akari inaturiba kuma keke mote wadini ya Njagishone mbunge Kegembe Centro baraba siumirete na maroro kumeneria gavana Kawira Mwangaza na musemenejo wa warare na jontere iwe oro kwa akari matangi ya roe kiatho na kioba kwa MC wa ora no we munini wa speaker kiri assembly ya Meru mwendali hata erwe kanya kinyaka kumwata weni kana kinyaba areria ontubo bathorete bonene na kuwa gavana nika kumena MC wa amwana kwithwa aisokera na kuwa na kwa tambaru utongeria bwawe mwezi wa Kawira nare na grupu ega kumakangete nyanto anto bagura medhuri na meko baba mbere guira guambu na grumana na baatu toringete mwera gura na Kawira gura ko Kawira takwenda rombete mwenda aligura kana genda ya munga muzi etuka mwezi mwetu atona nafasi ya yotwareria ora batro kolibiza Kawira ni mwenda ali oli bibi ndolete muno ni ngabana to Kawira kwe kono aka aturambasa kono na aka orevia antokola ke na labi bakora antokenda aora mwasimi weto mwendali amwaidia simba na mwendali na to amuringira kura na Kawira no na to amuringira kura lakini nakoya ale ya nantobara to arere to atere kura to mwakure yoko merenyo etakoinyeria ma MCA ya to kwateka te kwendenya kana ka mtonge kakora tuare batwe Kawira otote thia to tethe tianje kinyarero na kebinga ma MCA ya to na to baete kura Kawira to mutare na nyoro ngia to mutarire endu Kawira nare na be nare ya ana babe to bakora ketha kasiari wen kande oro ya dro Mwangaza hii ero arare ntore nendu birabio na ikairianto intonde tote kuro tote kwenda intobia Kawira uo tengu akorita na batu tinga baneto atokathuro mujaro no ntuna orothinya mwendali ko murumethia akemenae MCA weto ni tuto amsangurire itangi biare tabiro mwana oskuru akokiro thaito achiroi ai tara kioyo lino atachiroi ronjeri ai tegerwa wata siro rojori akena ma ai ta monjele na ta siro rojori we gavana te yokolea ora na sokea kola ngwera ritano nto na ne kero eteke awe ende Kawira bruto to mwana Kawira na mano nto kendo ambere ngwea uturita nembe
ya ule funjo bado tunatoa amani, tunaenda amani. Odo munene amba kwa onto munene onto kawera anabu tukanindo kwa mau ya nini imakoza manene kana naibo ni musemani bakwa yotokire na wea nonto anto kathumba ni bakoria nguraru ira baronere nyuma ya kutharanira irio na mbeca ira gavana araejanire itena mutaratara ndaite mutemani nda wankone kawera ninte muitie ntaite tae no kwa wanombi nda wakambite mbone mwana wetu wita wakawera ndaita niro riu metwera yanirwe nkarinze wo ira ndakinyangirwe ndaunangwa ndauambu ndationtethia ina karinze wo ngarinze ko akuma ntera le adeteo ntombo kindanira mpempe kana binge tweta na mami kuona weta turekirwa sare nene muno akinyangwa akinyango ma ende thaina tutena weso kino bamwende sibitare ndeto kwasi omende weta akina musemani oneka wera ene asara onto tutena kina uweso na enu mami akumuna ngai na tutena bio mwende sibitari ana ate arenge ndeto loitoka wakawera no mwa imbia buina nkiripotera Wero TV kuma KK Mote wa dini ya Gembe Central Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Siasa sikibiri akobia na mweko nicionekete kuwata Mwangi kaunti ni ya Meru. Nende mu siasa wenthe akoneka isielera Mwangi njirerari mu Meru aiti wati kumeani nerekerete kimaendeleo. Gavana Kawira na Njore bakionekana wikire mibwe. Mbunge wa Tianisi Mpuru wa Buri na Senator Kathuri na yo Njore ya Kiberi ikiona kosto kemibwe otuko warayumire bakiwa oversight no Mwangi bwithike ndene ya kaunti ya Meru. Mogani Mweti na thuranite ronoro kire arwa siasa. Nyuma egerekerera kweberia gavana Kawira Mwangaza obisine gutira iga ikwagire ukirusia sene cha Meru wakayitaga kai okuko kaunti ya Meru siasa ichombokete okaire nyuma gikundi kimwe gya siasa gitongeretwe ni Senator Kathuri Murungi kwambiria kuregana no tongeria bwa gavana Kawira kire oversight no masi lazima to oversight mbeshaira ante kwetiga kuingu itafia nangu ya anybody anile nikira kuona county government ne kwenda kujukia ngogekwa utwika ngogekwa ya oversight ntebati guita bo bati kunditera ngo oversight okaunja unjene okau MCA Bamero barabare aregani banene bangavana Kawira bejaruterero awe na kwathurana mbunge ya Meru ko turenda batia cia assembly kuga turi behind the governor no ntomantora twaugire tugetekaneria tugete ni twagitire na MCAs totera thina na governor na tuli tayari kuruta ngoge na ngavana batu thaiki county assembly Meru na ratu focusite na Ramadhani yetu yari ikona brato mbike kugwatana na ngavana kuba wiki maendeleo ndene ya ntura chetu chothe ni untubura butamukiro bwega ni bomo batongeria babiama ja Mugambi Imanyara ure ni mwandiki munene wa kiama Kiambas na nandela ugire ngavana tukamukalia na inya na ora kumbikika kendo bakugori tanguge no totwa mwagia bayo tukona inya twa mwagia kidaya tenda huko kwa mwajala ya kwamba kuja kwa bana kawana yana wala kwa ngai na ni tolenda kunwa comfort yonde na ito ainge wala tole nimeo nyabo mwa bitisho teke wala yeta no leo tikwenda ukarakia meneki ambasi ro kwenda goto support candidate uti ombas na umekia meneki ambasi eteno eno option you indi atikarakia meneki ambasi kwanza ibonkenga bubu na bubu geta na mbere Mpuru wa Buri urani mbunge wa Tigania East ezirau na siasa cha Kiberi na gwakaniria uritingo gibwa Kawira Mwangaza agwatimba rune Senator Kathuri Murungi na atongeria bangi kato kwendo mutampala etika lulu anempala ati akitiri na nkomwera mutenunda muitetherie ngametinukia na erida yawe etamburu muti koko ne tiurwa na nkibera ntwa lironga nkibera kwa idoko bakuria nkibera yumambi Saitani ashindwe ne ruare to kalomba baba ikiria ngoyo weto shandiria mtu nkibere torombe Murungu aturekere kore anto barejire na ibere nabacho kabange beja na iboyo yena maguta ya kuedia tije biba kwenda kuedia kwenda baidia maendeleo jenu hapo kwenda baidia maendeleo hata kona interfo ni uge tabunge ka oversight na kireti bunge senate na national assembly hata kona inter 6 ya katiba neo ya create nyamoto goeta senate house of senate na ngoge yetu era number 1 ne ko oversight mbesiri kuma Nairobi ikejaye uga mashinani inkwenda kuboria na arwa
muntu uria bwatumire ndene ya thirikari ya kaunti eta kubwarairia mantu jenu jaja cibitari ije na mantu jangi ja ujerwo aja imweshimua Patrick kana ibara bange bakibiri na oversight imweshimua Patrick no bati kwarairia rwaria rwenu rwa mantu ja county government ne ugo ko bara bange bakweja kuga bagekethana na nkibere na barenda gweketha munene wetu wa county government ya Meru etubere shetani afanya nini wewe mbiso mwagia na ibu ntu weta nara uweta ukiara riantu kwa mpuro ni aondirio kanjakora wacha kwa itiangalo kana tare riantu wata nyumba kwa kipindi bora kipindi kwa bora bora kipindi ruare ndari ambere antu kura ko kutu amete kura kwa uma Saitani ashindwe tugera imporo na kadhuri mbuto bere ibo Waziri wa urimi ajanthigurwo ni Akenya Mithika Linturi na tonyerete siasa iji na kumeneria baraba kuthumbia gavana Kawira Mwangaza akiuga o mutongeria amenye ciawe na ariteire athurirwe. Those people that want to take us behind, we will resist that force because hiyo ni force ya Azimio ambayo watu wametaka kukwama kuja tena kuharibu hewa ya taifa na county, but we are telling you hapana, we will not allow anybody that wants to bring disharmony in the county of Meru. Tutachunga Meru sisi. Tuko hapa na hawa viongozi wako hapa, na ndio nasema gavana, wewe chukua watoto wako wote weka kabisa. Yeah? So ili utushikanishe zote, usaidizi ile unatakikana kutoka county ya Nairobi na serikali kuu, tutapanga twende. Kiuria na atiri ngwataniro yongo ikoneka kaunti ya Meru. Morgan Muti, Garo ya siasa, Weru TV, Meru. Boya Morgan tukubarugare pone bo tukatha tukolele kiri mubango ya ro siasa na tukatha tuikarande na MC wa Kiao Simon Kiabingaruni na ura wa MC wa Karaja wa Mwanga ndi Daktari Julius Bijewe tukiona ibyo yongo itana brendene ya county Meru angwatene wa kisiasa de ikoneka katonekanya kambere ka kunoke ndo weta kuraya nchokerete na tete onkuluki. Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kiri monaneja urimi na ndethia cieria jaraja kethro jariki ni negesho ground Gitoro Njuma tariki 16 mweri Jojo kwambiria thaa 1 cia rukiri. Na mbere njukia kanya ga gukaribisha arimi bonde kiri kiatho gethu kinene gia tuko ya Njuma tariki 16 kirai getha kinara ASK showground na mugeni wetu heshima getwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei. Murimi ijawone na uthome mantu mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma Bogeta ukono njira shege nande cia gweka sirenji ku kuthondeka irobia ng'ombe wetumira otea na njira shege nande na kinya uitano umenyeri boto jao ng'ombe icio thikethera iria ya ciunde na ciumete kiari mbetu barabara ritende na Meru na kinya ugono gwite kwetho okarijabo okarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega ukethro inya na mandagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa Giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto bwinthe ni bugwati ugeni. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download Star Times on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. Star Times, furahia maisha kidigitali.
Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Lisha Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha milk wigo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha milk, chaguo letu, afya yetu. Bwana tuweta mbere kurumira nteto cia weru themwe. MCA wa Kolo Twazipora Kinyoro ijekene muno ya ZNDK na shumiretie na kumeneria mibwe irangavana Kawira arerekereria mubunge wa TNS Mpuru wa Borin na sande takathuri akiwa Mpuru ne kiroria kia umakia Meru na no kabelaria Meru tongere buthuku bwangavana Kawira. ZNDK ariwa utebi abadiere kuthuya thirikari ya county ya Meru na ngavana Kawira na ibange ke siasa na ntumo chemo ni ULA team oversight yuririko na ni kubango na weta na mbere ura pakathiurlo nkandene ya county ya Meru kuona ni orangu ikurutwa ndene ya county ya Meru. Mutukikare aina ribotie igoro kiredio ya gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza Mirigene Igembe kone atiurwa na nkibara antu alironga nkibara kwa idoko bakuria nkibara yumambi eno ntokoya kemenge kiukambiria kwa dioka wimoko wa Meru ukobera na wenange kuro nyumba wena mware nyumba wena mama weta ronda kuremano achema ni no abiri turukana tugera imporo na kadhuri mbuto bera ibo ni miadere MC wa korotwa kire bunge ya Meru Zibola Kinyawi jekene ta ZNDK yonene kuthurwa nio uga ni kuruba kubirwa imakosa muno no tutugire turenda kubira ngavana mwankarete maendeleo tumira keberi isaini ya kuonania no mwanka tumuthingate no mwanka tumu chonkone mwankarete maendeleo kingi kiri ZNDK no ugita mwankene jwa 2017 ngabana Mwangaza ndire ari mubunge wa Ekro na ugite ngabana wagatene Kiraitu Murungi ari kunywa muma niro Kawira agurira kibao kya gutaraura Kiraitu Murungi agutumira kigina kyawe nawe ZNDK akiwa kinyabona kaboro yao bari tumira kibiri kumbira mirandi ya witi na mbere na kuthujo utumiri bwa kigina kirithirikari ya county ya Meru kwa miaka 5 kuma 2017 ntukwira Kiraitu apisherwe irio ngavana wagurire kibao urambirio kamata kwe mtu akwira ugoge ukathiuruka Meru county ugitaraira Kiraitu masabu uga ngavana tugakubira miaka 5 o uri otarire Kiraitu masabu miaka 5 na woni beteta kwija kibao ankwira bwa ngavana beteta kwija kibao ja kiro otarire Kiraitu miaka 5 Nkuruki ZNDK na kuwa kiroria wa siasa ja Meru udaba komene mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori akiuga narorerie ngavana wagatene Peter Munya na Kiraitu Murungi baragwa guchwa ipindi byao bya biere muthingatanio antu bange baukara baikwira 10 bila breaks yau imbroka cia siasa berere Munya 10 bila breaks Munya aringana nde ja ngaremera bachoka obo bera Kiraitu 10 bila breaks bachoka Kiraitu nwe akinywa instant na thai no baba ukwira 10 bila breaks kankwire kiroria kia Meru gionka kiratwije Mpuru wa Bori aroreri arauga Munya akagwa aragwa
araroria arauga kiraitwa akagwa aragwa aroria ugo kagwa no kagwa ogwende ona yeke kwe kathira mbuleki ogwe nithi na muthiene kinyanga bana Kawira Mwangaza kugatetekira micemania ya gisiasa ira kugwanithania na maandamano kumakire mubunge Mpuru wa Bori na seneta Kathuri Murungi. Zendike inaugite batembaro bakathithia micemano kiri icigo mbunge bionthe gutina mburio ntukwira twari mawa ngavana mucemani jwathithirio barabarene mukamati okuo kiondo na akamatite mbeca atindire ngarine jambetiri atindire ngarine ntuko yonthe na twathithia mucemanio ndenda gukwira utikio kathithio turigiria kuthithia mucemanio ndene Meru County nonto Meru County tieku koei kanya ne antu ba Meru County baitira ngugi na nonto utikwenda kurita ngugi urenda gutinda cinemari na njirene tugakonia mantu ngavana magicigo mbunge kia Southiment nke reportera Teto Shewero reakwa ritwa ni Mutugi Kare Antumba mawathe kumatia na bawete bate kurikano thirikari ya ngavana Kawira nonto kinya mbundi yowete kuruta ngugi na bate kuona kwa wiki mo batuyo bakiaria bawete nende ngavana Kawira na batiro bathikira na kubuithia mbundi u kuringana na watho kenda kinya bo batethuka kumania na matunda ya thirikari. Mukiri wa Mithika aina riboti atongeria bantu ba mawathe kumatigania West bonanetio wati mbaru bwao kire utongeria bwa thirikari ya kaunti Meru. Thirikari ya mama itumewete mbaru kinyaka ibwa ruo rukiringana batu wale mabwa Meru County tumewete mbaru na njara siyere tukimenya ati atena mwana omongo na mwana ondra batu na tuwete mbaru na atukiria kiri thirikari ya Kawira Mwangaza tutina thina nio lakini ara kwareta thina tutirigiritio kwaria lakini aratwitanite nwe na nkuwa barabo mweketha ibarekane nwe aturutire ngui indo ibarombete gavana Kawira Mwangaza bathikira no babwithiria mbundi ya wira bakwete thiritere onkurukie meri 6 nende na batena wontu kwa wiki maubatu yao itukumenya kitharimo kira na kyo thai ituici atari na posters ituici atatumiria lakini kitharimo kira kia alemavu kira atethererie batu itwetikagia turi alemavu kyo kia mwetherie ngavana akauloi batwe na naici tumwendete lakini utintu kwacemania na batwe itumuromba na uri ntuku imwe na itukuromba thirikari ewe muno ministry ya health vai na kandi cietu 3,000 iri obicine ite saini twina alemavu 7,000 bakwenda baseswa nethira ina working plan ne atatumba kuona kandi uke na mulamabu ona right ciawe batu tutarirwe mbundi yetu Meru County kenda tumba ukinyithacia mantu yetu yara twina yongi round turi structure ya Meru County kuringana na at assembly ya Meru iriwa no mwanga kwithe kwina mbundi ire bwitha kwane ichala waranga bana tonya batu mbundi ra yari kuni expire na itilasima ya renewed ita now the wish of the governor itukuromba kombika netio mbundi renge itukumeisha abwithirwe mbundi uye tunebwithwe kenda yerua rithi nire chiko toiko chetwana na atongoria ba thine toiko nyingi mantu ya assessment tumba wikiria mbundi members paraba thatu bethera baumite kiri alemabu ko mbundi unebwithwe number 2 itukuromba ngabana tha ya kibwithia mbundi aite another step iremere ngabana bangi atwikire secretariat iretha ene secretariat na chief officer yayo ene secretary wayo akendil na alemabu aye iria itemu yonka ibo active ku nkuruki barombete thirikari na ntuba wendi bobo ya ukire cukuru tiana ba mawathe nterei kenda kwa ana kanya kwithira bai cukuru na twana meshie tukinyetie cukuru inch lakini tuti cukuru nonto special unit ira twinacio cie kuraya na skuru twina special skuru 14 muno skuru ici lower zone ya kithi kenja ina thwana ana imechibare nonto unit cie kuraya ko tukuromba skuru ira ikunene ina bonding facility itetherwe iteinya kenda na ba kurukie mana 5 bomba kuyukia basic right ariti beto bangwe barabari ndene thirikari na barakinya ba volunteer te baibongwa bombe gutwata mbaru kenda tombo turiana beto bonde na bomba kwithira bari kubwithirwa assessment na ki barabate bwithiritwo chunkuni na kwewa kandi tia ntoba mawathe miathene ni angasitirwe iri assessment center
na iturombete ndaitari uko na ibwa yano ntuba collaboration irerio na atwere Jumatatu cionthe alemavu baraba ina physical visual na mental muntu ura agituthi wa assess miathene imuntu ura wina thina cia matu ingi cionthe ni kubwithirwa miathene. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Thirikari nene ni uritu kurekere kigina kia makaunti kiro kenda witi na mbere boneka maturene. Akiaria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na munini wawe bubito ucerera kwa mbeca ini gugutumite maendeleo githati kuoneka maturene bakiromba rais ucokanire nyumba yawe kenda witi na mbere boneka kiri matura yetu. Martin Mwambi aina riboti. Atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi bonanitie muthuro na nkinya kurega kuganirwa thirikari nene bakiugaga thirikari cia makaunti iciarire na itionanwa ndururu. Thirikari nene menyeretie ati mbere ya matenenkera kaunti mbeca no ambire kurutha maundu mao Nairobi makahakikisha kwamba maundu mao mathirikari ne makobua kena ciguruka guku nitumbo kuona twabata kuga ndarasi ethiro yambiririe ugica gucutha contractor aribo ne ambite kuga tractor ndi nundu timuribe aregete kuribo ndu mbeca itekugita atia iteguca etuma tugire nitukwenda kuga turi Tharaka Nithi na gavana mara mangi mari kura mari thirikari nene tunogetie nundu gutukurea gutunenkera mbeca kuribo na macoka macio kuthirwo kuma kiuga gavana matikuruta wira bakiruguria ndagacha ya Muro wa Nithi kugwatithania mbari ciega ngara na Muthambe gavana wa kaunti nu Muthomi Njuki augite thirikari nene itake kubathamia nontu mawira maingi mathirikari cia makaunti imaombire kurugama na atori no akaba kutheta. Tupewe pesa yetu wakati inafaa na wananchi watapata haki yao. Huyu mwananchi is suffering. We want the money to come na chuche na mbio wabare ugochanwa. Kanate. Wewe matiko na kuleta na karugi anagocha na matiga gochania. Ama gocha ni cheku matiko leta karugi. Nani weno ya wagia bwa mbecha moni nwa Njuki twe Wilson Nyaga Muisiraeli augite wana kuri negi na nginya ibwe nene aruti wira bathirikari nene bakigwataga michara ya wende bathirikari cia makaunti bagatigwa kaire ti andu bakaunti tuna rina muno mundu randikitwo ni national your excellency no randikitwo ni kaunti bakinya mwizo wa mweri mtu akaunti ate kuona mbeca mtu national akaliwa no ndo national ni kuria bao ndete kunanganira mbeca na akaunti ici tuliwa koguo no ndombe thirikari nene rekagirie mbeca cia akaunti igitari riagiririte kana ndi ukweli kenda gavana enda turura ribitare akejonere no me mndora motu ni motu Ntheto cia bairi babaira gwatwa mbaru minister wa wathani Bwandeni na nkinya thirikari cia matura twe Muthini Karangi akiugaga thirikari nene ni batiri kubarekeria mbeca gutia karabura gwakarite mbere ya gatibe njeru kwa uto kuromba na heshima ila tukudhara national government serikali ni moja mwananchi ni mmoja lakini services cia roads cia barabara cia ECD kedha ichatekia devolved ichiandamana na mbecha kenda wananchi ambao faindika otherwise nitiko na mantu maingi ikoboira antu betu nkene ndo na bwena cio bwende na cio Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mukaririete wa kanju ya kuru Embu niwe Andrew Ireri awite ndoga ibo miunda ya moya bwithira bukibwithura ngibo bwero ni thirikari ya kaunti iu akiarireri awite au kabere thirikari tathia tire mitaratara yonthe kiguitanga miundu na yatumire kibara na antu bonthe ni babatire kuona kioto kia miunda yo. Ritamaniko Mushiri aina ribotie. Mwenegiti wa Embu Council of Elders ni Onyangi Ndiriri na nwawe mwenegiti wa Embu Mwea Land Settlement Scheme Management Committee niwe Andrew Ireri ni urauria thirikari njeru ya kaunti na iria nene gukorwa makirikania na ugai wa mugunda wa Mwea na uria ukoretwo na ngucanio kwa miaka mingi na varia riu marendekithia wa gikundi kiria gituraga mwena uyu niyo Mbere Embu Ikamba na Kirinyaga gukorwa makigairwa kiria kiao na nigu kuthiria ngucanio cia mugunda uyu kiavio niguo ari mucemanio wa kathatu gukorwa tugicemania na ofisi ya CEC Raymond Kinyua nigetha tuvote kugia na mutaratara mwega na thirikari ino ikuya county government na thirikari iria nene na nigetha buru wa Mwea uvote
kurutirwa wira utakacoka kuririkanika ringi. Management committee ni roretie nekathondeka Mwea ugawe na njira iria yagiririte, community ya mbere mabewe mburoko yao, community ya Embu mabewe mburoko yao, community ya Kamba iria iku mari interested party mabewe mburoko yao. Na varia riu marenda mvonge ngurani cia thirikari gukorwa ikigairwo mugunda mwena uyu wa Mwea niguo kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere mwena uyu na kuguna aria magakorwa magitura guku Mwea. Na thiini wa mapendekezo metu twarikie gutua maratathi nitubendekecete Mwea ukorwe wina hair strip, Mwea ukorwe wina row coat, Mwea ukorwe wina industry area, Mwea ukorwe wina university, Mwea ukorwe wina teachers college, Mwea ukorwe wina polytechnic institute, na Mwea wagu mwene ukorwe wina tourist hotel. Vau kavereri rungu rwa thirikari ya Gavana Martin Wambora ugai uyu ni wambire kurugamua vuva ya ngucanio ya ikundi na andu ngurani wa mundu akienda kwigaira kuria kunene. Naguo mubango ucio ni ati tugie na miario na thirikari iria ikuo, tondu twagia na miario na thirikari iria ikuo ya na Gavana Wambora ni macokire makigia na wiendi wari munene muno, na ikundi na cikigia na wiendi wari munene muno, magatecaga andu na magacoka magoca maeka maria manene. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. MC wa Kisima nekite muchemo ni yokwarire kithima Kentrimiti kiria kiretete kucenu kumania na utumiri no rungameiri bwakyo. Muchemo ndio ni yuciarite matunda arantu babonekanite witikanirie na uraruru rwatumirwo kendo tetheria mwingi ywa wondieu. Kelvin Kimathi aina antetonkuluki. Akari taunini ya Ntirimiti jone bunge kia bori ni bekite karo na MC wa Nteri wamona mabisa kathumba kumakire thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa Gavana Faith Kawira Mwangaza ikenda kwariria kithima kiria kienjeru taunini wi thirikari nthiru ya kaunti ya Meru. Hii ndikitwirie ngucanio kathumba na gutiga pamoba kariba nture bate kugunikana ruji kuma kikyo. Tumigega tumatutimana na arua ako ironda thiurunkite na market nkiara ya nanto nkithikaira maoni jao nkithikaira thinirio barike kumbira thinira bene muno ithine ruje Ntirimiti na kwithira bena mbwao ikwithira mbwao ire tubateria kwethikana ruje rote kungana kwa antu bate kuona ruje na ruje rote na mpangirio jo mwega ikenda twakisha kila mtu akanywe ruje niro twekere muchemeno ujo na twamua atotirimana na arua ikenda twaria mantu jambo aje tuma resolution ni jega tubanga ura ruje ruru rukagita gutumirwa na kunywa ikira mtu Ntirimiti ko to kwaria bwega muchemano jo kwabo mwega na twaraniria na twarikania na tuga committee rero barabara tugwatane na MC rero na tugwatane na institution irio ikenda tumba kubanga ruje rwa Ntirimiti. Na MC uyu wa Kisima Patrick Mutuma wite kuma thia kagiritherwe kuma kithimene gi na utira muntu wonze na kuguneka burubo ria kubatirite kuma kikyo. Tuga wala ruje ruri no rukenda kunyua ora banyunya mbere lakini wakishukira mtu akona lakini after au mwaka jojo ngene financial tugerio tumba kubangira ruje ruru tuga tukajuke tukere gitangi bwa kuru ndera na tukere tangi bwa kuru ndera tukirinya common intake area tukakisha roje rundero kunyua ora kubatere ikena tukakisha school ikona roje choka tukakisha public institution chionde na ba market tukakisha nyabo bakaita kuona roje kwa ora tukathithia tukakisha oproti egwikora roje na tukakisha area egwikora roje na roje ro anonto tuga kera rotero ruingeina ro ara kungana ikaro nywa shift lakini tukakisha oproti ira market ikona roje na reba moba tongoria taunini oyi Ntirimiti jone bunge okeke aboru wamona memba ba murandi yoyu aruwe bakiare nyuma witekanire bo wite burube na wirigiro murandi yoyu aruwe yokiagirizwa buru yuabatethia burabo batine kenda karibonze bakaguneka kumania kuthiria nkushanirira rio buru cia ruwe thokone oyi ukanyumene thichamanio market inkuibwa mununka kongochokia kiri wanda ndimin na MCA no ntubakumba kuthithia muchemo njujo na adwa nikenda
ngwatanĩro mba kuonekana na kumenyekana ũrĩa ndũrũ komba sambaswa market area market yonde tukurikania mantu ira chonde chegi kugarwo jiruru tukasobu na tukaruga equally kena mantu jo jetani jonde na jakinyanira na kubutoka mantu jonde jakinyanira. Nkiripotera Weru TV kuma Kisima Bori mbita wa Kelvin Kimathi. Ono to kinyamuthio ntuto cia warothe mugucokere nkathiro ntubo kuthawatandita na uni tuwate no teroro ngoro studio kire mubango yo arwe siasa won beto mutembe Edward munde twa mathiri okari Purity Richard.